ihanga mbwenu nyenda ngoze aha website ya National Medical Stores umanye embazi okweri kutambura umucanga cyawe ahaba ubuheza burunje mnonga obwirobu aituntu tukusiyaho na mnonga bashaho kuganira na mnonge ndwara zitarazumwe na zumwe erizo bantu zaganira aha uriro bwa ulcers abantu binjokwe bine ulcers kana mwe tubakucenga kuziragura mwe tubakucenga nceshuri kuzireta watintureba ulcers ryo mbana bato ryo mbantu bakuru abasigazi abishi abakigurubona ubwirobu aha abantu 10 noshanga abantu batano babine obwiri bwa ulcers erizoba twatunga umugisha kutahisa Dr. Rachel ahabwe cyo kwantugamba ahanshongezi lewe kangwaguma ahatayari west kandi tuje mu binjo mnonga. Dr. nakwakira para kutureba ahatayari west yebare mnonga umutebekanisa program kunyakira mu studios amazina nko kumwagahura ndi Dr. Rachel ahabwe irizoba tuzakuba nicyoma aha ulcers icyo mujungu ari kweta peptic ulcer disease nitubashaba mututeja amatu mwege byinji. Yes Dr. ubwa hati tureba ulcers kibire cyeshongo omubato omubakuru omubana bitutakutekateka ngumba basa kugira ulcers ahabwe ulcers ubwa hati nizeyongera iye bari munonga kibuze cyo kirungi ulcers zeyongire munonga ahabwe ibintu bitari mumwe na bimwe icyo kubanza cyabyona niziretwa akakoko akuba kweta H pylori omukarimi yakache so akakoko ako naka bacteria nikaba kali buri hantu hona aha surfaces nkezo aha nubasa kukashanga hasowane waza kuriraho aha kikopo yacu togizeje so akakoko ako kataho munda nikagenda kazomushagama then kireta barwara ulcers so hariho ebinte bikubasa kutuma umuntu yagira hakatezo kamani kurwara ulcers embera za burijo ezabantu bari kwejumberamo icyo kubanza cyabyona nk'abantu abakuresa esigare jo nibacheto butokoza bwonko so itaka to kwizo bwonko nebaza yarabo mushagama then egumiza metokozo bwonko so ece kushisha umushagama hago kubishagama itakarabire itakagira umushagama nebanza yazo munda ahe kubandiza then yahiko munda neza kutekame kironda then nico kikugumizamu kikakora ulcers so ejo n'injongemwe iri kutuma abantu bakira kurwara ulcers munonga okuresa so yabo taresize obundi no basa kuba noteka hanku nabwe smoke kutahirira ninga bakoro mu factory smoke ejo ningashi emika yatahamu neza kushisho munda hazame kironda ikitwendera twesire ulcers so nshaka kubuza humshaho nyabo abinji kantomango ulcers nzukwata watarire woine njara kandi ukamugambira ngo ulcers nzija ho manyimika mibi nayituru kwata akona kashonga kache munonga ha percentage eri ulcers eri kwiziramu percentage nka 5% chances zo kugira ngo wakwata ulcers kuba wariya rate nizo ndi kubasa kugihereza just 5% ezindi zasigara yo 9 harigana n'ebindi bintu bikureta ulcers so ulcers ejeri kujo umuntu yacererwa kuriya nibageta stress ulcers so umuntu naba ashemere kurya konka naturally omubiri ni guproducing acids ningashi hariho juices ezomubiri guproducinga ezo kusharasha remere so yaba wacererwa kurya then omubiri gukashanga hatari mumero munda yo kugira ngo gucwanyagure omubiri ni guhendera guri nkugwerire gucwanyagure part yo mubiri mbwene pati y'umubiri munda ariyo ya gwatematema then hazehe kironda aho ahi skin ejo ningashi lining ejo ya ruga
nihazaho ekironda then egihendera eri ulcers. So egyo ni one of the predisposing factors ninga risk factor yo kugira ngu wakererwa kurya warwara ulcers. Konka kugira ngu okukerererwa kurya nicyo kyonka kikwemalirira ekikutuma warwara ulcers. Abo kuba mwentu webuza ahabwenco omuntu nazo mukisiiba asiiba barakodera ulcers konko wiyakererwa kurya abantu weyagira ulcers. So hariho ebindi bintu ebitari kukererwa kurya ebyakutuma warwara ulcers. So nicyo kinagambira kiri akakoko ka H pylori ahabwo kuba n'ezindi risk factors ezinaza kushoborera hahifi. So risk factors ezo ningasho bikuteka omuntu akatezo ko kurwara ulcers oyihireho ekyo cyo kukererwa kurya oyihireho akakoko ka H pylori. Ebindi ni nko kunywa amarwa naguno butokoza bwonko, so nko kuwakushuka acid ha skin ha mubiri ne hose. So namarwa nago nibwo kikora gaye komunda. So kunywa amarwa nikikuteka akatezo. Family history ningashi okushanga omuntu family yabo ishagama yabo ningashi endagabutonde genes zabo nizikwatwa easily ulcers. Nyakwenkura kazirwire nyina yazirwara n'umwijukuro yazirwara okugira ngu ishagama ejo yabo genes zabo nizikwatwa easily ububwire bwa ulcers. Icyakandi hariho abantu ab'emibiri yabo eri producinga digestive juices aha rate mpango kukira abandi. So omuntu yaba ryogwe aine ekizibu ningashi ahangirwasi kugira ngo umubiri gwe go naturally ni guproducinga juices nyingi ezezo kudigestinga ningashi kucwanya guremere ntaza kurwara ulcers okukiroriya uwo mubiri gwe go kuproducinga eziri moderate ningashi zishemerire kwikirizibwa. So umurye cyo mchaho mpenda kumenya no hurango ngo haribuka bya ulcers ngo haro ulcers zihabwa ulcers mwe nshoborere no muri bwatari westarebe ebika bya ulcers nibiho umuntu ashobore cyo. So ulcers majorly ebyo mubika bibiri ebika bibiri bya ulcers nibyo biri common mnonga. So echo kubanza ne bakweta gastric ulcers. Gastric ni kimanyisa ngu nebe lyo omunda ekishaho kyemere not abdomen. So omutebekanisa program nakunyamba atitere hakashani kenda eyinkumanyisa abashomireho science wayega digestive system okuruga hamunwa okaraba hamumiro then ukazomunde ekishaho kyemere etalinda yona etali nkanyinenda etali abdomen ngene stomach. So omustomach omwe ya harimo ulcers ningashi ya harimo ekironde ekyo kikureta ulcers ekitukweta ulcers ekironde ekyo kikazo mu stomach. Ejo ni first type ya ulcers, ejo ni gastric ulcers. Then individual type ya ulcers ni vageta duodenal ulcers. So duodenal ulcers eji ni area hansi yenda. So wahika handu kagumizamu okaika ahamara hari hamara mahango hamwe na namara amache. So amara mache ahiga kutandikiraho niyo ebibakweta duodenum. So ejo duodenum hazamu ulcers ninga hazamu ekironda ejo ni type ya kabiri. So majorly izo nizo type ibiri za ulcers ezitwine. So nebasa kuletwa akakoko akakitwa twagambireho ka H pylori ka bacteria ninga obwine risk factors ezindi ezikutuma wagira ekirondo mu myanya ejo ebiri omunda hamwe na no mu duodenum ahantandikiro y'amaramachi. Abahati abana kambarwa ulcers amyaka mito kana abana babatakagira mu bitukuza bungo nce kuretera abana bwahati abana batabitu bagira ulcers amyaka mito mwana wa primary mwana wa secondary olivongwa ini ulcers. Yeah, echo nichibaska actually ahabina nashubire hahigura. Enagamba nti ulcers nizibasa okwija
waba oine family history ya ulcers, so omuntu naturally ishagama yabo genes zabo nibakwata easily ulcers. Ekyo nikibasa kuteeka akatezo ako kugira ngu wakwata ulcers ukiri omwana. Ekyakandi waba iwe nk'omuntu ekiwawangambire ekyokukyererwa kurya nakyo nikibasa kumuteeka akatezo ari omwana konka lunch nagifuna late ninga sho obumwe atagifuna, ekyo nikibasa kuleeta yagira akatezo k'okurwara ulcers akiri omwana. Ekyakandi stress ya ishomero nibaba nibashoma munonga, omwe nakyera munonga agira stress then arwara ekibakweta stress ulcers. So ezo nizo nshonga ezimwe ezinakubasa kutangariza abakutureba ahabwaki omwana omuto nabasa kugira ulcers kandi tukukira kuzireba omu bantu abakuru. Then akakoko ka H. pylori ako bacteria ejo nizishangwa everywhere, so by mistake yazo mu kanwa ikagenda ikazo munda ikazo mushagama nokakwata regardless of the age. Twareba ngu ulcers n'ekironda. So wareba nkaha mubiri gwawe hariho ekironda then ukakwata ekironda ekyo ukanagamu nk'eshenda, of course obusasi nobuhurira. So nagezaho kushoborora omu ngyera egyo ey'ekironda ha skin ninga aha mubiri gw'omuntu okatamu eshenda, nkagaruka nkahereza example egyo ey'enanasi. So enanasi erimu acid nyingi, already ulcers twagira ngu acid niyo eri kuzi increasinga ninga niyo eri kuzongeramu. So no wakwata enanasi ukagiryaho orwire ulcers, especially wotakalire endiijo mere noba ori nkuwayongyera omwonyo omu kironda. So omuntu ogwe naaba ahikire konka ahikikubasa kumukorera kugira ngu abase kurya enanasi egyo niyo yariire endiijo mere yo kugira ngu ekyendeze erya acid ulcers yayatiremu then abase kurya enanasi ye kurungi. So yes, muri ekyo ntwenda kumanya obubonero bw'omuntu yakumanyiraho aho katwine abantu ulcers yonze ukora haro ulcers zagira stage y'ahiguru kandi omuntu nagira tinka sasa ati ninjanisha munda n'ebintu byatosha. Shoborera omuntu narebera bonero ki wa ulcers abingi munonga akabonera kakusingayo okukira kurebeka naba nashasha akina k'omutima aha abingi ekibakwete kyata. So sensation ejo ningashi akabonera kunoba nohurira nk'omuriro akina k'omutima, ako niko kabonero kakusingayo munonga ahari ulcers. Zarengine zakira higuru hariho abakurira yagira esheshemwe obumwe abamwe batanaka then nohurira wijurenda okwijurenda nako nakabonero ka ulcers. So noboli nkoine gas nyingi omunda. Ekyakandi nibakira kuhurira obusasi obwe buri common omuntu atakarire. Omuntu yaheza kurya ureba bwagenda bwarugaho then ahumanya oti egi nebasa kuba eri ulcers. Ulcers yetajanjabirwe nihabasa kurugiriramu obubonero bw'akabi munonga. Ahabwokuba twaheza kumanya ngu n'ekironda. Ekironda ekyo wotakijanjabire kikagumizamu kikaba kihango, so kiri omunda ninga omumara ahikiri nihabasa kugumizamu nihakikurwa hazamu ekiina then kireeta amara gashatuka ekibakweta perforation n'ekiina omumara. So nohindura oliremere omwanya gw'okuza munda ekagumizamu ekagenda ekakozesebwa omu migasho yayo eshemere kukora, oshanga etakora emigasho yayo emere eraba omu kyakiina ogishanga ijwire omunda kandi ijwire aheru yenda ekiri ekyakabi munonga. So ulcers yayahikira ahari egyo level nituba
tutakigitanga munonga tutakakozire kibakweta surgery. So umurwire no mushemeza ubasa ku repairinga ningashi okukaniko amarago agashaturwa ulcers. So akona kabi kamani munonga akakukira kubaho. Then cyakandi abantu nekira kubanywa meshagama ekindero mu mubiri munonga akakokwako nikagenda kinembwenu nka ikinakubasa kweta nkamahwa agugakozesa kugira ngo gaze ahanda gakwatireho. So amahwago nigatuma ulcers ezo nigatuma eshagama y'omuntu yacendera munonga ahubwo kuba ulcer akakokuka H pylori kabani kanywa nk'eshagama ejo mbwenu. So omuntu acenderwe eshagama. So muri ekyo naza kucendera weight ningashi uburemezi bwe, then oshanga yashoze cyoro kirimo eshagama and abinji ni babandi batanaka n'eshagama. So nikirungi kugira ngo watunga ubunero nabagambira higuro takakira hariyo bubi ohikirira irwariro okugira ngo babase kucebera bashangazira ulcers bagizanjabe itakakira ubunero obu nabashoborera. Ulcers ziri kutandika mpaka hamwe tubasa kuziragura tuta. So ulcers actually zino mubazi no kugira ngo abantu bingi ne baziraguriza kubi inahurira yashasha akatiko mutima agira ngo ejini ulcers azahari hafa amasagura akabaza yejanjaba icyo tikikire abari kutureba ha TV nitubasha bangu wahurira ubonero yirukangira umwirwariro omushaho naza kuceberesha gama na necyorone then amanyangu ni ulcers aho akwereza umbazo guhikire. Umbazo guhikire gwa ulcers eshemereye kuba edyembazi eyemiringwena ni baceta triple therapy omururimi rw'obushaho. Wareba wazo mwirwariro bakakimbazi etari hansi yena bakakugira ngo ni ulcers ni baba batakore kikire. So oshemeye kukirora omushaho mutendeke arakuhereza umbazi oguhikire ogwa ulcers guri yo mwirwariro konko shemereye kugumira omunjere hikire. Treatinga ulcers kugira ngo zihomu completely oshemereye kugumira weeks 2. Abinji na kamero yahurira ubusasi yahurira yaba muje umubaza gurekeraho aho no bawahereza akakokwa mani kugira ngo kagaruke n'amani mingi. So oshemereye kumira umubazi gwona nkoko mushaho yagukwandikira gwa ulcers okugira ngo akakoko kabe kahwe muje omushagama yawe. So no basa kuzeta ntaro tatagambire ngo kuresa ni kutuma warwara kwa kutakatezo ko kugira ngo kurete kirondecho. So oshemerire mekingashu wangu wale ko kuresa wanoresa wale kamarwa wabanoganywa then icyo kuriya kale omubwire nakyo nikiyambaho munonga kugira ngo kitimusa stress ulcers ezo. Then hari hemere erimu spices ningashe ebirungo byingi ebyo nabyo nibyongera ulcers. So tushemere kurebeka ngo titwa spicinga food munonga especially wahurire mu bubonero bwe ubwo kwenda kwatwa ulcers. Then hari emibazi eri kongera ulcers. Emibazi ezo nibazeta NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Cyagume cyorushaho icyo konke emibazi ejo erimu nka ibuprofen, erimu nka diclofenac na aspirin. Emibazi ejo niyongera ulcers. So wabanojimira omushaho agikwereze toshemere kugigumaho obwire bwinji kandi cyakandi tushemerire kuje prescribing ninga kugira ati nashashe umutwe kangure hali aka ibuprofen na imusi ya ulcers. So tushemerire kugikozesa omumulingo oguri regulated okumarakire kache. Actually omushaho yaza kwereza painkiller
siteshemere kumare enaku zirengira 3 otherwise nashemere kuronda ekikureta pain ejo akajijanjaba then akakwereza omubazi go kugira ngo gucendeza obusasi akira kokache then utayetaga kuba dependent ningashi kugumiza munomera pain kira ubwire bwona turukwendera obuhabuzi bwawe wamuhero obuhabuzi bwanje mwe bari munonga abakutureba nimbashaba ngu ebyebe bitwashoma aha arusazi mu biteko mu nkora especially okumakinga sure ningashi kugezaho munonga ngu wamira omubazi bwawe gwa arusazi omushaho yaya agukuhandikire ogumire nko yagukereza kumalina ku 14 ezigushemerere kumara kugira ngo arusazi tuji eradicating omushagama completely ereke kuteganisa abantu ahabwo kuba ebire very common munonga umbantu nyawahirwa rero nkoraho ni ndeba abarwire unda akebere arusazi abarwire batana hari 10 ni babajine so okugira ngo tujijanja beruge mu completely to making sure ngo mubazi twagukozesa nkoko umushaho yagutereza kandi obwire bwo bwatwaho bwahati mutwigereze tusibura konke cy'amanonga umushaho yakugira ngo rekeraho kweragura wahuriro tabaje shikiro umushaho akukebere wobire arusazi abase kumangu kwenyineze na arusazi kandi akwereze dozi eshikire cya kabiri kutendeza koza ebitukuza bongo abuko niteka ahakabi ko kugira ngo tubasa kurara arusazi kindi no kugira ngo obumwe w'abantu basa ikakucererwa kurya ukateka amagara gawe ahakabi ko kurara arusazi chukuru munonga no kugira ngo obutosha tayiro mushaho na munonga wotakuraje ureke kwehereze mbazi abo kubana basa kushango yeno iretera kabi kandi mushaho kuyakora gurire ukabashije kubanukira kandi amakuru marunji Dr. Tujamu arusazi zinze basa kucira zirece kugira ngo arusazi zo wazurwana permanent konka watunga na mnonga umushaho mukugu akakuhereza na mnongo kuragurwa okushikire no basa kucira uburire obwa arusazi webare mnonga wikize tukusibura nabandi Olivia Kamsime kandi program umushaho ne kukibaho eshitongore echa National Medical Stores eshitongore kirukujanazo bwa kujanja zemba zo muihanga obwirobu hika website ya National Medical Stores umanye ebirukira reka kusibura ha turebane wiki erkwija ishahanzo zumwe kandi tukongera namnonga kurebe ko kutwakubasa kubaho na magara marunji program y'umshaho wawe yabane kushibwaho National Medical Stores.